Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hadu arp kendai ngut Kyrtong na kiseng san berthai per bekin thop ru iki Kyrtong shimen hakala phuai trek kala lengkot aratar phosan la Thep Kyrteng ha Ophis jong Deputy Commissioner ke West Jaintia Hills District ha Jowai na benta banyak khon ni ke election MDC sega Jaintia Hills Autonomous District Council ke bansal long hakal phuai trek urempang aratar phosan. Kini ki arp kendai ngut ki Kyrtong ikin thop iki kendai ngut na kiseng Congress saungut na ke UDP kadwai ngut na ke MP wei Kyrtong ke BJP ba saungut ki Kyrtong shimen. Last 6 months, family 7. Actually, winning the run, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 14th Mobile District Council constituency. Do so in the name of God. Somebody affirmed that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Can you say? Toh jika to ni ga election nam disi ni tem kaje kre man ga majoi ni ba art lagi tem gua ngara dep job apo gini ga art lagi tem gi kam gua de kre de bun jika to ga development apo gi chunang gi thau but contribution yang apo ga dis council kar kau man bun hi benta ekso lagi portfolio go per te lomba gi kam go kre apo san sinem ter po gini election yang ngayo wa lomba gini kam man ga sebentar ga kre election gi pa ba chani gi wei biang gi jing job haji ngato gajing mi yang gi political party gu thme memang gu phla ne ba kut ki election nga tharaya jo mi higi ta hani kan ti la em higi ni ga political party go mi nga tharaya kli hinga ja gu pp nga tharaya ta gajir skit yo khore paj ba lamba ki issue ku create ki nam tau pen thme gi paj ba lamba ki platform go per re gajing skit hi nga yo mem ga threat haji ngato gu pp ma tv gi nang yalam nyong ki de bon de legisnem memuman gi lam ku em nong rim ku pet na wi party chui party kani to ko por lechon to ko por wi pin bet ba tanga yom dam ko thrat hajing to kani ngao mi a chakmat em sia hun na yo chi pon gi krom kram ka dis council command kom long ngara ga ta da mi biang a chakmat yo yen yo yele kani election yo e ka jing chakri cha gi constituency ba yo ye kani ha ki sansnam man gi por ko tebian buye ba chakri du to kom tang bon gi chiduna he ne tai ye to tne meu yi rai nga de kaliang nga yin biang hai ni ka por yo yele ye kani election MDC news nam arja rafusan da ko em gi jimut gi chipu nang pen ba choi ka ye ka dis council ba kam yo chipon gi chiduna hai ti em ngai scam ma man go kala ha news nam mani man go rim hai ti la rai i kam de yo ke jing em kam kon kala ngai scam wa man go dis council kala dor man go la ko kat kam ki jimut ke jing thu yong ki paj ba tadi kaliang yo nga sen mi akan diga kanti kamu independent candidate naka khanyam nang ba min tru diga MDC election snam arjara posan kat kam ke jing bichar bri anga hagini gin rusnam godalai nga mem deu manoka MDC yo ke jing lengba gani autonomous body Jaintia Hills District Council yang man go wakta jur ko kro hato kata ke jing kta ye ginong chong snong yong ga Jaintia Hills District hi wara go bi yo la man he joy por wa de yo tenya wa ga identity yong ga jaj brupnareng ito em lengba autonomous body the perchang lo precept ye chibon kita gi indigenous people ko am hapa ga district Jaintia Hills yang yo man de januman gi de yo tenya de januman ko do de karu kamte man ga nga
wa u ya chimbanta biang la ne contest in the election u tholan tholuti yo dang je hi u panwan biang ya gadur gadar yong ni ka district council janji hil yong I haidur iwa chong thia chong kun khnangwa kibru kiwa imapa kan di district yo hem sen gi you like ar ten wo do gi identity yong ki kam gi ja to man iwa chong ha ka ri khat ar de loy tengah ai ma ga jing kerman scam wa u job ha ni election ngai scam mo blaim pendo nga man pa hite yu tholat biang u penmiet penbha ye kata ka administration yang district council kam jo la kamu administrator warim wojo chong ha ju kisiam hagi ar sen arwan nga yo ai ma ga jing kerman wadau ye biang u penbha penmiet khnangwa human nan ka machinery yang ka district council le uman smooth kan ini chakmat hagini ki sans nam ko dawan da sarkar da elat is chisnam uman kan si Henry ang patayon hi por ka scheme yo sulit yo ta em gi scheme na sa tay ayo ti mo ta sa no ti tu le dang gun job sisir wa pendep yang ta sa tay Semua will be nominated as a candidate to fill a seat in the 14 Mobiao District Council constituency. Ket ini tu sen bunyau itu ay. Di election tu dia bila ada ini tu orang election ni MC not ini tu sen kat ah. Kita dah bagi record. Hari ni tu jadi le orang keren ta job ni keti. Le pun keren ta job le customer ni bawa yo council ti dapat. Apa ada siapa tu jadi le biang Boy Kyrtong yang berjenjak, baik-baik elat tinggal boy Kyrtong yang berjenjak. Boyo berkai im dia ngah dis council, kamu jauh man gay por kemuncua. Kamu man kan ni la, pai no stang ni ketem gua dedap, rusnem, sansnem ketem ni siat, gua bonus kamu, cisnem, rusnem. Now stang ni ketem do ajar kakendi, ado ajar arhausan. The staff of this council suffer. Yang berjing do tulop terkai. Ado kan nilai angsa askat ni benai ke tulop su entah ke staff of this council. Jadi dah pun berkat inga, peman inga, wujud nilai yang lebih tinggi. Yo, poi Kyrtong yang jenjop, yo revive yang this council. One yang itu dulu berim yang kah. Bahawa yo yang berjingma, motor kan di staff of this council. Mereka jingma tu ayat kerja kru yang step. Ada Jawa, Gornor, take over, nuka port this council. Now poi, wah, now take over the central government. Now take over the scrapping aga 6 mil, manga ke jingdo ukro, bendo ke jingong tre kenda ucap, bendo ke dostor kereti, belum ada. Now money at par kita lagi yang cek mainland, cek kita kapstai, wah, now sam cenen cetai, kenda ucap manja yang besolka. They do even is any not is a bangga central government, bagi for kemencua, jadi now. Lega ke 6 mil, siaga constitution ng India. Jadi dah kami cipun di amendment go budin ini nismat hewan to, kamu mau to gila open sok ya ke council, open sok ya jadi perlu yang ini gumia yang pi, sok usangi yang jo ke direct funding, kat kam ke jingang do ke jingkrang yang central government, kat kam ke jingkrang yang ini district. as a candidate
to fill a seat in the four and we clear to achieve the sovereignty and integrity of India.